je nešto što mi u Hrvatskoj na svu sreću ne doživljavamo tako intenzivno, ali dešavaju se i takve stvari. Dakle, svako tlo koje se obrađuje poljoprivredno u stvari je puno podložnije eroziji, dakle ispire se taj plodni humusni sloj na površini i on u stvari nestaje i sve teže i teže je na nekoj oranici uzgojiti hranu. Smanjenje bioraznolikosti neminovno vodi u stvari u smanjenje otpornosti sustava. Dakle, ako imate svega par vrsta, one su puno osjetljivije, puno labilnije nego ako imate gusto isprepleteni sustav kao što je recimo kišna šuma gdje imate milijune vrsta koje se međusobno nadopunjavaju i čine taj ekosustav. Ok, naravno, kao što sam već rekao, to sve skupa išlo jako sporo. Danas sa fosilnim gorivima taj cijeli proces ide puno brže. Dakle, rast je eksponencijalan u bilo kojem smislu. I u stvari ovo tu je jedna slika koja dobro opisuje trenutačnu poljoprivredu, dakle način kako se mi hranimo. Naravno, ovo nije u Hrvatskoj, ali u Brazilu, na lokaciji gdje prethodno se nalazila amazonska prašuma. Dakle, potpuno iskrčena i vidite ove mega kombajne koji u stvari žanju tu nekakvu žitaricu i iza njih se diže ta prašina, znači fizički se vidi na slici erozija tla. Sličnu stvar imamo i sa uzgojem mesa, dakle sa uzgojem životinja, kako to funkcionira. Sad, u Hrvatskoj to još nije došlo do tih razmjera, zato što čućete često u medijima da se kritiziraju hrvatski poljoprivrednici zato što nisu efikasni. Znači, ovo je u stvari cilj u kojem se usmjerava hrvatske i sve svjetske poljoprivrednike, u tom smjeru bi trebali ići. Dakle, da li je to stvarno ono što nama treba? Ja sam na neki način, čak mi je drago, možete me nazvati ne znam, zelenim ili nešto u tom stilu, ali na neki način mi je drago da hrvatska poljoprivreda ne funkcionira. Zahvaljujući tome imamo više šume, imamo više bioraznolikosti, više vodenih resursa i tako dalje. Tako da, eto, pitanje je šta ćemo s tim i kako ćemo rastuću ekspanziju populacije, kako ćemo sve te milijarde ljudi prehraniti u budućnosti ako ovaj sistem zakaže, a mogao bi zato što je postavljen na krivim temeljima. Ok, dobro, ovo su još neke slike ekstremnog zasoljenog tla, dakle, dugoročne posljedice stalnog filanja kemikalija. Dakle, rekli smo da oranje u stvari uništava u humusni sloj. Humusni sloj je taj koji nam daje hranu. Moramo ga nadomjestiti, nečim nadomještavamo ga fosilnim gorivima, znači nadomještavamo ga kemikalijama, agrokemikalije koje daju te hranjive tvari koje mi danas jedemo. Mi u stvari danas vrlo efikasno jedemo naftu, mi jedemo fosilna goriva, većinom. Naravno, ne pričamo o lokalnim poljoprivrednicima, organskim poljoprivrednicima, toga još u Hrvatskoj na svu sreću ima, ali kad pričamo o industrijskoj poljoprivredni, ona je jako efikasna u pogledu pretvaranja nafte u hranu, pa u konačnici u ljude, u sve, da, dobro si to rekao. S tim da, kad kažem jako efikasno, to je isto onako dosta pitanje. Kaže statistika da 7 kalorija nafte, dakle fosilnih goriva, nam treba da bi uzgojili 1 kaloriju hrane, pa je onda isto to onako dosta upitno. Ok, dok nafte ima, ali pitanje je koliko je to stvarno efikasno. Efikasno je u pogledu rada možda i u principu to je sve u smislu efikasnosti. Još jedna prijetnja koja je definitivno sve više očita je u stvari to iscrpljivanje svih resursa. Dakle, ne samo nafte i fosilnih goriva, već svega. Postoji znači ovo je takozvani peak oil, vrhunac proizvodnje nafte i vidite da prema znanstvenicima smo ga sad negdje dosegli. Što znači vrhunac proizvodnje? To znači da smo do sada iskoristili većinu, dakle polovicu svjetskih zaliha nafte i to je bila ona nafta koja je bila lako dostupna, ona koja je pri površini, do koje je bilo lako doći. Znači, kad kažemo pola, to bi značilo, a dobro, imamo još pola, ali s jedne strane potrošnja raste, dakle treba nam je sve više i više, ljudi je sve više i više, komfor
nam raste i tako dalje. S druge strane, ta druga polovica nafte je dublje u dubljim slojevima zemlje, dalje je od kopna, dakle u oceanima, na polovima i tako dalje, znači već krenula trka za naftu koja se nalazi ispod polarnih kapa, već su se velike korporacije pomamile i za tim resursom. Tako da, u stvari, direktna posljedica toga je što nam je nekada trebao 1 barel nafte da bi iskopali sljedećih 100 barela. To znači da je 1 barel nafte bio dovoljan za mehanizaciju, transport, preradu i tako dalje, svega, da bi dobili 100 barela nafte. Danas je taj omjer pao na svega 1:10. Znači, za svaki barel nafte za svakih 10 barela nafte mi moramo potrošiti 1 da bi dobili. Naravno, ta bilanca pada u stvari. Kad dođe do 1:1, onda nam se neće isplatiti više kopati taj resurs, tu naftu. Kažu još stručnjaci da se ovo ne dešava samo u smislu fosilnih goriva, dakle to se zove peak everything, dakle sve je u nekakvom vrhuncu. Recimo, ja radim dosta sa solarnim kolektorima u kojima ima dosta bakrenih dijelova. Bakar je otišao cijena bakra je otišla u zadnjih par godina vidljivo eksponencijalno gore. Dakle, jedna od teorija je da u stvari prolazimo kroz vrhunac bakra. I to vrijedi u stvari za sve rude, za razne druge resurse i tako dalje.